салом бинандагони барномаи ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон аст. кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба шумор рафта, барои пешбурд ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. Ва мо имрӯз хостем дар бораи рушди соҳаи кишоварзӣ дар замони истиқлолият каме ба шумо рӯшанӣ андозем. аз ин хотир мо ба студия даъват намудем устоди донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедраи зоотехнияи ҷузъӣ, доктори илмҳои кишоварзӣ Рӯзиев Тӯйчӣ Бадалович. пеш аз ҳама устоди азиз шуморо ба студия хушомадид мегӯем. мехостем ки имрӯз ба якчанд саволи мо посухи амиқ диҳед. устоди азиз, ҳозир дар айни замон чорводорӣ дар ҷумҳурӣ дар кадом ҳолат қарор дорад? раҳмат. чорводорӣ дар ҳақиқат яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб меравад, ки имрӯз дастархони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аз маҳсулоти соҳаи чорводорӣ вобастагӣ дорад. мо агар солҳои то 90 агар қиёс кунем ба солҳои 1920-21, соҳаи чорводорӣ ба андозаи пешрафт, ба андозаи тараққӣ кард, ки қариб 5-6 маротиба мо саршумори мо зиёд шуд. мо имрӯз фақат чорвои калони шохдор 2 миллион қариб 400 ҳазор чорвои калони шохдор дорем. аз ин қариб 1.2 миллионаш гови ҷӯшоӣ, моддагови ҷӯшоӣ. мо атрофи қариб 6 миллион бузу гӯсфанд дорем. мо қариб 80 ҳазор асп дорем. 7 миллион мурғ дорем. қариб 38 ҳазор қуттос дорем. имрӯз гӯё ки он саршуморе ки мо дорем, қариб ки агар аҳолии Тоҷикистон агар ба саршумори чорво агар чӣ кунем, қариб ки мо ҳар як нафар аҳолӣ мебо имрӯз як чорво дорем, як сар чорво. лекин мо нисбати солҳои шӯравӣ дар ҳамин 30 соли истиқлолият чорвои мо қариб ки тамоман безод шуд. мо якум ки чорвои хӯронданаша гум кардем. дуюм сабаби асосӣ ҳамин ки мо нисбати чорво анамун интихобкунии хостагирӣ намебарем. мо пештар то 92-93% чорвоя сунъӣ бордор мекардем. имрӯз сунъӣ бордор кардан тамоман аз байн рафтааст. нест. тамоми чорво ба воситаи буқаю, ба воситаи қушқору, ба воситаи ҳайвоноти зинда бордор карда мешаванд, ки ин роҳ гати дар ҷомеа пешравӣ намешавад. барои ҳамин мо бояд ки ана ҳамун анъанаҳои солҳои шӯравие ки буд, мо ҳозир давлатҳои ҷаҳон на ин ки сунъӣ бордор мекунанд, давлатҳои ҷаҳон ҳозир ба дараҷае тараққӣ карданд ки ҳозир ҷанин кати ҷанини тайёр шудагӣ, бордор шудагӣ ҷанина мегиранд, даруни азод ба мемонанд, кай ки вақте ки дар кор шуд мегиранд, кӯчат мекунанд. ҳамун чорво, ҳамун ҷанина аз падару модари беҳтарин гирифтагӣ маҳсулота таваллуд карда метиҳад. ана ҳамин роҳ ки пеш рафтанд, ҳамин роҳ ки тараққӣ карданд. ана ҳамин чиз ҳол дар мо камтар мелангад. мехостам донем ки оё барои сектори соҳаи чорводорӣ дар донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассис тайёр карда мешавад? бале, донишгоҳи аграрии Тоҷикистон умуман вазифаи асосиаш, вазифаи муқаддаси донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ин тайёр кардани мутахассисони баландпоя барои сектори аграрии ҷумҳурӣ. аз он ҷумла соҳаи чорводорӣ мо ҳозир 6 ихтисос дорем. мо ҳам зоотехник тайёр мекунем, ҳам моҳипарвар тайёр мекунем, ҳам занбӯрпарвар тайёр мекунем, ҳам технологи истеҳсоли ширу гӯшт тайёр мекунем ва ҳам иқтисодчӣ зоотехнолог тайёр мекунем, ки фикр мекунам пурра барои таъмини ҷумҳурӣ бо мутахассисони соҳаи кишоварзӣ басанда аст. дар солҳои соҳиби истиқлолии Тоҷикистон дар ҷумҳурӣ кадом зотҳои нав офарида шудаанд? мо дар давраи шӯравӣ танҳо якта зот ва якта типи говҳои тоҷикӣ шведзебмонанд офаридем. якта зоти гӯсфанди тоҷикӣ. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ 2001 сар карда мо типи говҳои тоҷикӣ зоти сиёҳалой офаридем. соли 2002 зоти аспи тоҷикӣ офаридем. соли 2004
зоти бузи тоҷикия офаридем ва хушбахтона мана ҳамин сол мо 3 та зота пешниҳод кардем ва хушбахтона 3-аш аз тарафи коллеги вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ тасдиқша ёфт. мо зоти алои тоҷикия пешниҳод кардем, тасдиқ шуд. зоти гӯисфандони маҳинпаш тасдиқ шуд ва зоти типи занбӯри тоҷикӣ. ба ғайр аз ин мо ҳамин сол бо типи қутосҳои тоҷикистона яке типи қутосҳои зарафшона мо тасдиқ кардем. бинед ки мо аллакай солҳои соҳиби истиқлолӣ ба аллакай 6-7 та зотҳои худамон офаридем. ки ин зот чист? зот як ифтихор, як ифтихори миллат. ин чи? ин нишони ҳамун давлат аст ки ҳамин давлата бо ҳамин чорвош мешиносанд. як аспи ахалтекинӣ аст. туркмано доранд. ҷаҳон мешиноса. вақте ки туркман мегӯяд мегӯяд аспи ахалтекинӣ аз они ҳавай аст. ё аспи арабӣ, ё аспи англисия бинед ки бо номи чорво давлата мешиносанд. бале устоди азиз, дар пешгапатон мо навъи гӯсфанди ҳисорӣ дорем. дар бисёр давлатҳои ҷаҳон ин зоти гӯсфанди ҳисориам мешиносанд. бале гӯсфанди ҳисорӣ ин гӯсфандест ки агар шумо камтар таърихи чорводории тоҷикистон ки ошно бошед, ин аввалин маротиба дар водии манами ҳисор пайдо мешавад. гӯсфанди ҳисорӣ ки ягон олим кор накардааст. вай ҳамин селексияи халқӣ ки ба вуҷуд омад. лекин ҳамтош имрӯз назираш дар ҷаҳон нест. баъзан гӯсфандое ҳастанд ки то 197 килограмм вазн дорад, то 70 килограмм думбая дорад. лекин ба ҳамин хел бузургӣ, ба ҳамин хел ҳашамат гӯсфанди ҳисорӣ мо як камбудӣ дорад. камбудиш дар чӣ? камбудиш ҳамин ки пашм надорад. вақте ки ҳамин хел гӯсфанди азимҷусӣ мо метарошем, ҳамагӣ 1 килограмм пашм метиҳад. ба ана ҳамин хотир ки гӯсфанди ҳисория пашмдор кунанд, серпаш кунанд, гӯсфанди тоҷикӣ пайдо шуд. олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо лоиҳаҳои ҷумҳурияву байналмилаливу фармоишӣ кор мекунанд. олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон имрӯз қариб зиёда аз 25-30 барномаҳои ҳам умумиҷаҳонӣ, ҳам минтақавӣ, ҳам ҷумҳуриявӣ ва ҳам фармоишкӣ кор мекунанд. аз он ҷумла худи ман, кафедрае ки ман дар он кор мекунем, мо иқдом гирифтем ки як барнома пешниҳод кунем ки бинед, ман чӣ хеле ки нам шумо гуфтам, 93% чорво имрӯз дасти аҳолӣ ба. саропо чорво безот, каммаҳсул, дер ба воя мерасад, дер маҳсулот метиҳад, чунки гуфтам ки корҳои зотпарварӣ нест. дар аҳолӣ корҳои зотпарварӣ бурда намешавад. мо ҳамина иқдом кардему, як лоиҳа пешниҳод кардем барои хушзод кардани чорвои аҳолӣ. мо дар як деҳаи водии Ҳисор як хонаи интихоб кардем. ҳамун хона ба 2 та буқаи бурда мондем, буқаҳое ки худамон офаридагием, зоти тоҷикӣ. тамоми ҳамун аҳолия огоҳ кардем ки вақт аз оне ки говатон ба хоҳиш мебиёду бордор карданӣ мешавитон, ҳамин одам ба муроҷиат кунитон. вай одам дасташ ба журнал дорад, ҳар як гове ки меберон қайд мекунад. мо чӣ додагӣ андоза мегирад, андозаош ки мо вазни зиндеша муайян мекунем. вобаста аз вазни зиндеш кадом буқаи рақами 1 мондем, рақами 2, вобаста аз маҳсулнокии ҳамун гов, вобаста аз вазни зиндаи ҳамун гове ки мебиёд, мо буқаҳое интихоб кардем ки говои сабукаш ман ин буқаи мемонӣ, говои камтар вазнинаш ман ин буқаи мемонӣ. ана ҳамин хел мо аллакай дуюм 5 соле аст ки ҳамин лоиҳаи мо давом дорад. мо 5 солаи якум ба фақат мақсад гӯйсола гирифтан буд, фақат хушзод кардану гӯйсола гирифтан буд. ман ин 5 солаи дуюм ба мо аллакай маҳсулнокии ширеша омӯхтосем ки ҳозир говои маҳаллӣ чӣ қадар шир метиҳанд, говое ки ҳамин гӯйсолое ки аз мо шуд, аз буқое ки мо китибордор кардан, чӣ фарқият дорад. аллакай пешопешакӣ аллакай фарқияташ аниқ, ҳам рушду инкишофи гӯйсола дигар шуд. гӯйсолое ки аз буқаи мо гирифтан аллакай нисбати маҳаллӣ тез ба балоғат мерасад, тез бордор мешавад. шумо тасаввур кунед ки анами хоҷагидора бештар ғам метиҳад ана ҳамин
پرورش وقتی که ما چروادارو میگوییم که 18 ماهگی باید همین گوساله 350 کیلو شود. 350 کیلو کارو باردار کردن دکار. در دیهاتی ما نمیشه میکار. در دیهاتی ما وای 120 کیلو هم باردار میکنند، 140 کیلو هم باردار میکنند. خودتون تصور کنید که از همین گاو ناشود گوساله که ناشود باردار میشه و از وای یکون گوساله شود میشه نه. از وای دیگه گاو کردن نمیشه. وای خودش برای همین ناشودی دیگر میشه. برای همین مقصد اساسی همین پرورشه، راه بموندن در کار، پرورش روش دادن در کار که تیز همون مقصد برسد چروادار. هر چقدر خوب و سایه گوشتش باشه، خوب و سایه شیری، اگر هر چقدر جوان وزن زیاد کنید، وزن زیاد کنید، همون قدر از جهت اقتصادی شما فایده میبینید. ببینید بعضا هست که گوساله تولد میشه در دیهات 3 ساله میشه بعد باردار میشه. ساحه‌ای که ما میگوییم و لایه‌ای که ما داریم تا 3 سالگی ما الان از یک گوساله میگیریم. ببینید الان چقدر درآمدناکی اقتصادی 1 سال شیرش میگیرید با یک گوساله پلس فایده. اون گوساله‌ای که در دیهات است و محلی است ولی گشت است. ولی از کیسه همون صاحبش خوراک گشت است. برای همین از وی یکون فایده اقتصادی گرفتن نمیشه. اگر همون گوساله‌ای که در دیهات میگردد 3 ساله خوردگیشه مهنت و زحمت شماست. همیشه پول که حساب کنید بازار برآورده همون گوساله فروشید پولی همون خراجاتش نمیده. 100% درست. انا برای همین ساحه چرواداری امروز تنها یک راه خوشزاد کردن با اهالی نزدیک شدن، اهالی فهموندن که منفعت همین ذاتی چروای ذاتی در چیست. تو از چروای ذاتی چقدر از جهت اقتصادی فایده میگیری. اگر این محلی باشد خیلی مهنت و زحمتی زیادی وای به خوراک تیار میکنی تابستون دراز از کفای هوای سرگردان میشیم لیکن از وای یکون فایده اقتصادی نیست. 1 لیتر شیر میته 2 لیتر شیر میته شما تصور کنید 2 لیتر شیر میته در بازار 5 می فروشی 10 سوم لیکن وای در یک روز 20 کیلو خوراک میخوره و 20 کیلو خوراک 1 سوم به 20 سوم 1 سومی به فایده نیست. برای این ساحه چرواداری فقط یک راه مونده است خوشزاد کردن سرشمار هر چقدر امکان باشد کم کردن. از اینا شما سوالی درست دادید که چراگاه های ما امروز چی امکانیت داره؟ چراگاه های ما آیا میتواند همین مقدار چاروای گنجانند؟ بله. برای یک سر چاروای کلان شاخدار 1 هکتار زمین در کار 1 هکتار. اما همگی چقدر مساحت داریم؟ چراگاه داریم. ما 950 میلیون چراگاه داریم. لیکن چاروا ما از این زیاد برای یک گاو 1 هکتار در کار. ما امروز فقط سرشمار رو زیاد کردیم. ما یه اون تصور نمیم تمام دولت‌های جهان سرشمار رو زیاد نمیکنن، صفت زیاد میکنن، صفت خود میکنن. 23 تا گاو من گفتم 2 لیتر شیر میده. و این روز من همین ذاتی که ما آفریدیم 30 لیتر شیر میده. 1 تا گاو 30 لیتر شیر میده. چی حاجت بوده 10 تا گاو 2 لیتره نگاه داشتن. بله. چقدر خراجات، چقدر زحمت زیادی. 1 تا گاو در خانه و باشه 20 لیتر شیر تات خوب نیست. خوب است. آینده من همین پیشروی ترقی من فکر میکنم که فقط تنها با همین راه سرشمار رو عموما کم کردن در کار، چاروای صفتش بلند بسیار کردن در کار. چاروای بهترین بسیار کردن در کار. دولت‌های خارجی بر این انمون خواجگی فرمری، خواجگی دهقانی رواج دادن در کار. اگر امکانیت باشد، اگر تا همون راه برنگردیم ما دیگه پیشروی در ساحه چرواداری دیده نمیشود. هر یک ناحیه به اقلا من همین خواجگی چی میگن آزمایشی یک تا مایده که برای اکن ما برای 100 سر و 200 سر و 300 سر ساختن نمیتونیم، برای 10 سر برای 15 سر تمامی تکنولوژی حاضر زمان همونجا به موندن در کار که مردم بینند، مردم آموزند، مردم یاد گیرد که همین خیلی کرده چرواداری کردن ممکن. خب سلامت باشه استاد عزیز. بار دیگر یادآور میشیم مهمون برنامه جهان را خورمی از دهقان است بودند استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان پروفسوری کافدره و تکنیک جزئی روزیف توچی بدالوچ. استاد عزیز بار دیگر خوش آمدید میگیم، اظهاری منتداری میکنیم که دعوت ما را رد نکردید و سپاس میگیم با یک مصاحبه صمیمی شما. سلامت باشید.